Pengguran na tabar do tulan kedua iso daw kaiso di tulan kedua do tahun depan no. Puji Tuhan. Ini kasar mesti dipingas. Jadi no kasimpan pingas. Manang kabayahan ako sikaw umat ang sanan toko tu kanu to kagud pagyampay isuang dat kaisisan dat boros kinarahingan maya dat tinaru boros sa dusun dat tuong bayno anaru suti toko doon ako dat tadaw gisamedin naulit kaguhot tadaw kinasusuan dat dusun ministry 1 hari bulan 2 di tahun bayno. Orahyan ako di mo nandi kabayanan panimpunan nati nga tadi ilan makukurah ko piatit sinding ti ulam kaila ko di suminingat lain jadi nakapanguriding. Tinapot muka surat talun ko pada mualu. Yesus sahabat terindah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tanggung, berapa suka pulanya, karena kita tak berteduh dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu yang mengerti keluh kita dalam doa lemah, beban pun berat rasanya. Yesuslah penolong. Kalau temanmu haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberikan lindungan. Anong misi sa takod isong samayan? Kinahingan usundo isong kerajaan sorga konsiko dating buditi mbayno mantada ko sa limpunan gisom dat papupusan iti pagyampayan dahay. Konsiko nagi mantada panambarasan di away andahay imanahak kot pagiroton da katumbayaan patilambo si hayat pagirot ang sumuan di kasari kumadian. Dinasamayang na isong Tuhan Yesus. Amen.
Yo sanong tutuong kumanati tensanan. Insa samok pati. Pengkurana lat page. Mia galit mokat sakot kada ko ditino okay? Okay. Ko basa namatilad apakalah sutinggin ya di kasari na di gulo ladi. Kaman na po 2022 2023 ay di harap iswayan dat 5G kana talo no podasih ta modal 5G ham hinggo di nangayan dat iri kasari di lain na hitid kaya nanit tipo magunan dat nango hiti mutut-putut pakasari di kailan lumaso at tinggin dat bulan 2 harap dot hadid aswa channel YouTube ada mutut-putut harao no warning gat akapi aditenu nga yati na kayo na nahitid pamagunan ta kati na rumah sam ino pwede tadaw di bay no minamupo ako kain indo po sidango indo na pukulapan ng maturi babay no di kapit hara tadaw pakayado pom ay ba nakasadya mom pituong rasam nga mga masuarat online yahed tok tang kusok tamod kumini pagano taburusat haron na tong hopoda minit kabanda kago tadaw ginagina pinodos pakayado no kago yun ay nakasadya mo kurahas kago kodongo ikain dat ila kakayadan ila matudi lain nila nga ila nakadaw no ay lan kapya kaway anda talon na timpud bay nati maluyod man ko harot dua tadaw dahay dat nakurungan may dila amila hiti no okay tanong po bay no ya dadi di aramay na dadi kasuaban gumu na dadi hikaray tumanduli di jam kalimo min susuab nga gisa mo po doon dohom iti kasari padihot ay koing kokoton natin iti jam kasiyam mo tatuong nagi ay landot mumbal to ko sumusunsuri lah mungkin datang pukulapan da sumo kago lah nga mahanta ko pa jam kasiyam mo timpud doon do kasalimpunan bay no orahyano kudot ay maganud iso o panambarasan dit karaitot koit do monagu may dati wakabo isuanggot Book Corinthus kapagulo hopod ayat kahopodom talu mutut-putut mandad po di lain da 5G iti pamagunaan na nangok korikot kulom say ra korikot at 5G ipapian dasan Book Corinthus kapagulo kahapod ayat kahapodam talu pagumbalan no po dit o taguangan do kayo nga pagumbalan di kaubasanan it amo katalibamban da kagarasan da tulun tu kinarahingan na po sa tiya mantadidi ay siya popologos do kayo dat ay ombalan da katalib bidit kagarasan no sayra na pod kataguan ko pagumbalan isiya na po nga manahak kumadya ralan da sumaliwan
gisambot iyo kayuno po nga kanu dot monoguang. Sa ninarudot ay santaon di nakatalib. Tumbayaan ko dot sira na paggulion dati nawayaan dati nabantalan dati hiri nandod kahoboh to ko momusaraw to kad atok koy. Oy mayaan ako nagilodid natagwa ni boh ka. Natalibambanani nawayaan nataliban agat na da nga ay sira na podid pinanaw ko pihom ay nawayaan ni body ka. Okay? O gumui tawayaan to ko niya galid edit ato ko da koit nga sira na pod nindalanan no ko pihom kinaili no kaguhom ay iya nga ako o tumbayaan dot ay nawayaan nataliban miagal na dit haro bayaran dati miagal ko membayar to kod monikid tulan walay toy ko bayaran do korita bayaran dot minolos to tusin bah pero dihot bayaran no sambulan may nuno kira-kirawo itung-itungo korikotid 5,000 bayaran no sambulan. Nga seran nakatalib sa taon ay sa iba gantong nabayaran ngay mo ni kidtulan. Puji Tuhan. Iya nga aswayan ay tulun nga aswayan no di siya lo pagigi humandat ay mayaan ako na siya iyo lo bayaran no bayaran ni mo ti siya ka. Okay? Ila na kamoyan datok puji Tuhan to iyo dit anada bo nga nakohit kay minanaguang tok ngam-ngamot sabat si kulupom karetot nga tutang-tutang mingolos no ngay tok aramay na pelajaran ay milo pagi waliwalan. Naritan dahitid ino pa ipagumbalan da awayan ako nga asam ipagumbalan ako basanan ka moy na di papanganak kawaya takot iyo dit agatod opuri manan dati nga no kala ayat ay kaubasanan no ka soro ko di taon pero di 2004 kan taridit sa ako no silap tinumano dehad ay perkemahan irinohit perkemahan dat kopaguluh kopiat tinanud dat ay gereja sinulihan antakan di. Jadi inapay kinenon nga hilod no gereja Kampung Tikolod Tambunan ay tutunan na hilod it ang agayo hot ay layo Kampung Tikolod. O ngay na di hay tano di perkemahan di. Pasogit-sogit. Undang mo sogit tubigad antakan di bo. Misway nundad bayno na po di hom ipiyahit hilod Kampung Tabobon ulu tuwaran tu it bontugon do tasogit nga asuhatan. Asa sangalan po di bayno la. Misway no di gulupo tu osogit po kapiti pemagunan. Jadi osogit ni kayo nun saya kaswabon iri nundod manginum po do milo. Iya hay na po di labi po di it tanganganak pat gumayo nagi it
timpunan lagi belasan tahun namlang gituan no kunon dad antakan din 2004 doon na po daw 4 tahun no kunala iho no wo sa malahing kanta di diri ino pa dihit mini patad dahay it daray bo sa ulo na elda nga anakal guys yo uy sajuk ko sagit kan gidit itanganganak ngay nga Lukas asuhatan na nang kuti kasyo asuhatan na nang kuti kan it isyo nga it gumagor-gogor itiro maka apa nga moboro si mad asuhatan na nang kuti ka sinagit no kadi di tanganak kano di tanganak kot ay mayaan apunangan da sagitan yaw kano ngano po barasan asuhatan nga iya mga it oyo hisagitan di apunangan ako pupurimanan takot di ampay kukuran nandala ka man pagumbalan ay garit tamod ka nagiom sigag ka nagid kanagila ayatam ina na po pagumbalan da awayaan da kodam kaubasanan no ka asuhatan no ka subo-subo komando asuhatan kakagu ibo katalibamban da kagarasan da tulun ka kamoyan na po nga ina po pagumbalan da awayaan to kodihom iya tipi sebagai tulun nga atapot tapohom apa kata libidit dati dat ay orikot tayo it apa kata libidit gisom ibobos na dat agat temon takotulun yadi di kapanganak gidi ikatalibang bandit kagarason dati ka. Tu kinarahingan na po musatia isiyo. Ay mati siya papalagas dati dat ay aratod iswang pagumbalan dit katalibang bandit asapan dati. Nuno hit agat na diyan nawayaan. Pengkukura takat tinumaguang pengkura kat minagindalan dit agat na napurimanan no agat to po antakan no po dim agat idoho dat ay apurimanan lah antakan no po di kawaya kad di isa kantakan dit antakan ni di timpu di nga tokum agat mutiga hoy awagat nga haramanga sayra na pod kumbal kawaya idi kaagaton tay ko pagumbalan kay goritan nga iho na pohot kapuriman na mamarati ilo kamoyan nila ay ayat ko podam talo atumbayaan ako ino pay agat di nga antakan no di tumagwang ko di agat tapot agat bo yati sebagai tulun no kaubasan no kadati agat tematem mintong nga agat kopiyo tilihawan manaan ino pay kumayan ko atapatan no kulo ayat tilad ino pay pagumbalan da awayan dati nga kaubasanan no da tapot kopiyo nga ino pay agat di nga antakan di kawaya to ko o Taliban no pari hiri no mamusaraw kod ay nawaya hit nui bo hit nui awayaan nui patalibambanan nui nalipantayan no kumoylih ko tilo nga yedit agat ko piyo haron na punda tulun da suay kawaya nga karati kanad nawayaan di siyo milo ka naman nahak kisiyod ay nuridi pendapat-pendapat tay ko
pangin sa samod kagiratan da ginawa kumadisyo. Tu nakawaya kano napurimanan no nataliban no sira no pod nataliban no nga gulian no kagumusoro nga yadit aga ani ay aga. Amhiri nandatok diho nga nakumbalo kuno nakawayan dat nawayan no ay pengkurop yang sabaron no po. Iya din day boras dati. Kamon po nga tapoti dat kaubasanan no ri. Iya dadi kapanganak nga tapoti mah monopoti. Subuh-subuh ka daw. Saira na punda katalibom kawaya alipantayan nuhi kantakandat ya diagat na apuri manado antakanid di. Taliban no napandari nga agaan na apuri manano. Kawaya kano pa kagud dihom. Kano ang gorit. Pikira-kirad miya gali ralan ka daw ri mo. Magindalan to kono po. Aunsut to kadhiri luanggot kinoriahan da gata. Aunsut kadhiri. Pagulian no na parihom. Kano aunsut. Tu ay laan no nadharad dilo. Kamon na po nga ina po pagumbalan da away andatim agatid antakandit aunsut to ko. Nga sakira na pod gulian no kagurid magin awayaan no na pakaguri nga. Adapatan no na disi iya tihiti pagumbalan iti nga ay manguralo ay lanam pangkura mangyad ka. Ya di bari. Asano ngi borasan nga aga-taga timutigad antakan lagi magindalan mo. Iwayaan lagi kopyo. Harot sangulo na pinapiduo da pangalaman. Pangalaman dat ay imolahing diolo. Ang kaubasanan no pod sairad aretanti molahing nga labi pondad antakan ni midupagun. Tayko ang gorita sumakit. Harado kantakan kumoiso na po nga sairad ino pa ikantakan di nga otopot kapiyad kinatong kiyado ni Dimolohing. Saira na pundod ay hirimolahing itanganak sangin tutok o kita ditanganak kot paing kukurit imolahing di tumongkiad ay duan na pinuhobo hiri nondod ay isay paganda ta opus gisambot koihan sang ihadihan nga ay duan naging nakapya pinuhobohom o tingkod nday mihan asanong nandun maganwano mangurus man naging dad otaronong naging dad ay papaindalan dit ay katilambusan di ikamontakod penghormatan terakhir. Ako na pa iya di nga sakirad auruan dat sumakiti molahing hirin nandad inapondahi tanganak nga sangi hadi-hadi ka daw modo sigadid otang kiadan nga ay di nabayaan no lingasan hiri nandah dat ay saira no pondad katali bonday kantakanid di inapay tino nga sangi hadihad nga no lingasan di molahing ay di nahalu ay napatay kadati nga songirak-kirak gindad iya ni tologo dati haditi no kan miya galid di magiumangu magitama-tama na gindad di magyambined songirak-kirak pundod dit kantakan dit agat kakikira dinaway andit itino mihad ko kita dit mula hingga iya diha kantakan. Kamuin po nga